Manastir Vatoped. Manastir Vatoped, grčki manastir, nalazi se kraj nevelikog zaliva na severozapadnoj obali Atona, na mestu antičkog grada Tisosa. Ovaj manastir je jedan od najstarijih, najbogatijih i najvećih manastira na Svetoj gori Atonskoj. Prema predanju, osnovao ga je ravnoapostolni car Konstantin Veliki u prvoj polovini 4. veka, ali ga je u istom stoleću razorio bogoodstupnik Julijan. Krajem 4. veka obnovio ga je grčki car Teodosije u znak zahvalnosti Bogu zbog izbavljenja od brodoloma svoga sina Arkadije, koji je prema legendi nastradao u brodolomu. Ali ga je Bogorodica spasila, pa je nađen u blizini nekakvog grmlja. Na grčkom se grm kaže Vatos, a dete se kaže Pedi. Te je manastir dobio naziv Vatoped. Godine 862. ponovo su ga razorili Arabljani, a u 10. veku po savetu prepodobnog Atanasija Atonskog obnovila su ga trojica bogatih Mirjana, braća Atanasije, Nikolaj i Antonije iz Andrijanopolja. Krajem 12. veka u Vatoped su došli srpski kaluđeri visokog roda, Rastko Nemanjić i njegov otac veliki župan Stefan Nemanja. U monaštvu Sava i Simeon. Oni su svojim prilozima postali drugi ktitori i omogućili značajno proširenje Vatopeda i od tog doba, pa sve do današnjeg dana, između Vatopeda i Hilandara postoje posebne bliske veze. Kada je praznik jednog od ova dva manastira, na primjer slava, glavnu službu vodi iguman onog drugog manastira. Početkom 14. veka u blizini manastira živeo je kao isposnik najčuveniji bogoslov pozno-vizantijskog perioda, Grigorije Palama. Saborna crkva manastirska, jedna od najvećih crkava na Atonu, posvećena u čast blagoveštenja Presvete Bogorodice, podignuta je oko 985. godine, a priprata je dozidana 1426. godine. U sabornoj crkvi su sačuvane freske iz 16. veka, a takođe i deo mozaika. Zvonik je visok 35 metara. U sabornu crkvu vodi veličanstveno predvorje iz koga se ulazi u dva prostrana trema, spoljašnji i unutrašnji. Sa desne strane trema nalazi se deo posvećen svetom Nikolaju Čudotvorcu, a sa leve svetom velikomučeniku Dimitriju Solunskom, a nad njim još jedan deo na horu podignut Presvetoj Bogorodici nazvan Utehe. Manastir Vatoped se danas smatra najbogatijim manastirom Svete Gore, jer kao jedini ima čak 8 čudotvornih ikona. Ktitorka Ktitorisa ili Vematarisa Oltarka, posečena Esfagmeni, utešiteljica Paramitija, ona koja odgovara Antifonitrija, Eleusa Milosrdna, Eleovritis Uljetočiva, Pandanasa Sedržiteljica, Odigitrija Voditeljica. Među manastirskim svetinjama čuvaju se delovi životvornog krsta Gospodnjeg, delovi trske, sunđera i ogrtača Hristovog, kao i jedinstvena neprocenljiva vatopedska svetinja Bogorodičin pojas. Tu su i delovi moštiju svetih Grigorija Bogoslova, Andreja Kritskog, apostola Vartolomeja, velikomučenika Teodora Stratilata, Paraskeve, Kirijaka, Sergeja, Vakha, sveštenomučenika Haralampija, velikomučenika Pantelejmona, Trifuna, Jovana Milostivog, arhidjakona Stefana, velikomučenika Dimitrija Solunskog, telo Jeftimija Vatopeđanina i drugih. U Vatopedu je kapela koju je podigao despot Jovan Uglješa, a u oltaru katolikona je krst, relikvijar braće Musića, u riznici Putir, despota Tome Preljubovića. Vredna pažnje je i kosturnica bratstva u kojoj se čuvaju, koliko je moguće, u celosti kosti umrle bratije ovog manastira više od 10 vekova.
Po atlantskom običaju, ostaci svakog pogrebenog monaha otkopavaju se nakon 3 godine i kosti se slažu u zajedničku kosturnicu. Osim saborne crkve, postoji još 16 paraklisa. Biblioteka sadrži jedno od najdragocenijih i najređih zbirki knjiga i rukopisa. Hrisovulje careva, Andronika drugog paleologa, Andronika trećeg paleologa, ruskih careva Mihajla Fjodorovića, Ivana V i cara Petra. A osobita dragocenost ovdašnje biblioteke je primerak Ptolomejeve geografije sa kartama. Ima i preko 2000 rukopisnih kodeksa. Naročito poštovani praznik manastira Vatoped je Blagoveštenje Presvete Bogorodice, koji se slavi 7. aprila. Danas se manastir nalazi na drugom mestu svetogorske hijerarhije. U manastiru danas se podvizava preko 120 monaha.